Yes, reka nongere ngusuze kandi ngo ikaze wahisemo kudukurikira by'umwihariko we wateye intambwe ugakanda subscribe ku Ibendera TV. Nizera yuko rero umeze neza, nizera ko ukomeje kugira impagarike n'ubugingo, ukomeje kunogerwa n'ubuzima. Turi mu gitondo cya tariki 23 Werurwe umwaka wa 2025, tuzindukiye mu makuru rero agezweho hano ku Ibendera TV. By'umwihariko tugenda twibanda ku makuru avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nje kukubwira rero inkuru ivuga yuko M23 imaze kwigarurira undi mujyi. Uti ufashe uwe mujyi? Ni umujyi witwa Mubi, aho M23 imaze kwigarurira itarwanye, ikaba ari centre y'ubucuruzi iherereye muri teritwari ya Walikale. Nubwo byavuga yuko M23 yamaze kuba isohoka muri Walikale, ariko muri iki gitondo inkuru izindukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga yuko ahubwo M23 gikomeje kwigarurira imijyi itandukanye muri Walikale, aho ujye mu centre ya Mubi yo muri teritwari ya Walikale ngo nayo imaze kongerwa mu zigenzurwa na M23, aho kuri ubu M23 imaze kuyifata itarwanye nyuma yuko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo ubwabo bifashe bagahunga, bakiruka bahunga M23, nyamara nta nihari berekeza aho berekeje nyine Ikisangani, bakaba ariho bagiye kuba baherereye. Ndaza kukubwira kandi ko muri aya makuru M23 imaze kwamagana ibitero byagabwe n'ingabo za FARDC zikomeje kugaba nyine ku banyamurenge bo mu Minembwe, aho ibi bitero bikomeje kugabwa n'ingabo za Kongo zikoresheje intwaro kirimbuzi zirimo nk'imbunda za Sukhoi 25, aho ziri kugenda zikica abaturage benshi ku bwinshi. M23 rero ikaba yatasohoye itangazo ryamagana ibitero bikomeje kugabwa ku banyamurenge muri ibi bice bya Minembwe bikozwe n'ihuriro rikomeye ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'imitwe bifatanije irimo Mai Mai ndetse na FDLR. Ndaza kugenda rero gusobanurira ibitero iyi umutwe wa izi ngabo za FARDC ziheruka kugaba, uko bivuga yuko ziciwemo ibitero byiciwemo abantu batari bake na gato. Ndaza kandi guhindura nkubwire ko inkuru irebana n'u Rwanda, nkubwire ko intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuye na Perezida Paul Kagame nyuma yo guhura na Tshisekedi. Uraza kumenya uti baganiriye ku biki, niki cyabaye kugira ngo bahura aba bombi, kugira ngo intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihaguruke muri Amerika ibe iza kugirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame. Nyikomoza ku Rwanda kandi no ku nkuru zirebana n'ibiro by'umukuru w'igihugu w'u Rwanda Perezida Paul Kagame, uko mu muhezo, mu biganiro byabereye mu muhezo, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamaze kuba yakira General Muhoozi Kainerugaba ndetse banagirana ibiganiro bitandukanye byihariye byabereye mu muhezo, aho baganiriraga nyine mu muhezo baganira ku by'umwihariko ku cyakorwa kugira ngo intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarare ndetse no ku iterambere ry'umubano uri hagati y'u Rwanda n'Ubugande. Aya rero niyo makuru tugiye kuba tugenda tugaruka hano ku Ibendera TV. Nizere yuko amaze gukanda subscribe. Nge nitwa Arsene Byiringiro, tugiye kuba tugaruka mu makuru aramutse rero avugwa. Hagati aho reka ntangire nshyiremo aka kananga ndetse tuhita tuzamuka n'amakuru ku buryo burambuye. Reka nkubwire ko umutwe witwaje intwaro w'M23 nyuma yuko wigaruriye centre ya Walikale, kuri ubu ikaba yamaze kuba unigarurira centre y'ubucuruzi ya Mubi iherereye muri teritwari ya Walikale. Ni nyuma yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zimaze guhunga muri iyi teritwari. Iyi centre ikaba iherereye mu birometero bibarirwa muri 36 uvuye Walikale centre ku muhanda ujya mu mujyi wa Kisangani. Mubi by'umwihariko kandi kabizwiho kuba ibamo ibirombe byinshi cyane by'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa gasegereti. M23 yo yayigaruriye kuwa gatanu tariki 21 Werurwe. Amakuru akaba avuga ko
yayifashe itarwanye kuko mbere yo kuyigeramo ihuriro ry'ingabo za leta ryari ryamaze kuyihunga rihunga imirindi y'ingabo za M23. Naho amakuru akaba avuga yuko M23 hanze amaso cyane umujyi wa Kisangani, ni umujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Chopo, bijyanye no kuba rero ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziwifashisha mu kugaba ibitero by'indege z'intambara ndetse na za drones ku birindiro byayo ndetse no ku baturage bo mu duce igenzura cyane. Dukomeje kandi mu yandi makuru aramukiyeho nuko ikintu ugomba kuhita umenya, umuyobozi cyangwa se intumwa yihariye ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahuye na Kagame nyuma yo kuba ihura na perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku wa gatanu tariki 21 Werurwe nibwo yakiriye ndetse anagirana ibiganiro na Dr. Ronnie Jackson uyobora komisiyo ishinzwe ubutasi n'ibikorwa byihariye bya gisirikare mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umuhuro wabaye mu ibanga rikomeye, ari nayo mpamvu aya makuru agiye hanze nyuma y'iminsi mike. Umukuru w'igihugu kandi ubwo yamwakiraga muri Village Urugwiro yari kumwe n'abarimo Minisitiri w'Ingabo Juvenal Maziza Munda ndetse n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NICC witwa Aimable Havugiyaremye. Ibiro by'umukuru w'igihugu kandi yavuze ko Perezida Kagame na Dr. Jackson baganiriye ku bufatanye busanzwe hagati y'impande zombi ndetse no guteza imbere amahoro mu karere. Dr. Ronnie yahuye na Perezida Paul Kagame nyuma y'iminsi mike ahuye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku cyumweru gishize kandi nibwo uyu mugabo usanzwe ari intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump mu karere k'ibiyaga bigari yari i Kinshasa, aho yakiriwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Perezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yatangaje ko baganiriye ku iterambere ndetse n'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Reka mubwire ko kandi nkiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Alliance Fleuve Congo yamaganye ibitera ingabo za leta zikomeje kugabanya ku banyamurenge muri bice nyine bya Minembwe. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryasohoye itangazo ryamagana ibitero bikomeje kugabwa ku banyamurenge mu bice bya Minembwe bikozwe n'ihuriro rikubiyemo ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'imitwe bifatanije irimo Mai Mai, Wazalendo ndetse na FDLR. Iryo tangazo ryagaragaje ko mu gihe cy'imyaka 8 ishize abanyamurenge bo mu Minembwe bakunze kwibasirwa ndetse bakicwa bashinjwa kuba ari abanyarwanda, kandi n'ubu bikaba ibikorwa byo kubica bigikomeje. M23 yatangaje ko ibitero byibasira abo baturage kuri ubu bikomeje hifashishijwe intwaro ziremereye, indege zitagira abapilote cyangwa se zizwi nka drones ndetse n'indege y'intambara mu bwoko bwa Sukhoi 25 ikomeje kugenda ikoreshwa muri iyi ntambara, by'umwihariko mu kwica aba baturage. Alliance Fleuve Congo yerekanye ko kuwa 10 Werurwe 2025 ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'imitwe bifatanije bakoresheje indege ya Sukhoi 25 barashe ku baturage cyangwa se ku kibuga cy'indege cya Minembwe ndetse bangiza imihanda yacyo, banahagarika uburyo ubwo aribwo bwose bwatuma inkunga y'ibikorwa by'ubutabazi bigezwa muri ako gace ka Minembwe, bagamije gusa gushyira abaturage mu kato kuko basigaranye inzira yo mu kirere gusa. Yavuze ko kuwa 19 Werurwe 2025 bitegetswe n'abasirikare bakuru muri FARDC barimo Colonel Guy ndetse na Major Papi bari kumwe n'abarwanyi umutwe wa Mai Mai ukorera muri territoire ya Fizi, Mwenga, Itombwe ndetse na Uvira ndetse n'abo mu mutwe wa FDLR bayobowe na Colonel Hamada na Major Safari bagabye ibitero ku banyamurenge b'abasivili bo muri Minembwe. Alliance Fleuve Congo ashimangiye ko ibyo bitero byibasiye ibice bitandukanye birimo Biraro Mbiri, Mikenke ndetse na Marunde, harimo Gakenke, Nyaruhinga, Muriza, Karege, Gakangara, Bigaragara, Mukoko, Gahwera, Kivumu ndetse na Kwirumba. M23 kandi yavuze ko abo banyabyaha bakoze ibyo bari bavuye mu bice bitandukanye, bakaba bari bavuye mu bice birimo Point Zero, harimo Fizi, banyuze nyine mu Kera na Murima, bakomereza Mukoko, Nyaruhinga ndetse na Karega, Rugezi, Kabanjo, Musika, Ibumba ndetse na Kipupu. Iri huriro kandi ryagaragaje ko muri Uvira ingabo z'u Burundi zifatanije n'ingabo za leta FARDC
mu kugaba ibitero kuri uyu 21 Werurwe 2025 ku rubyiruko rwo mu mutwe wa Twirwaneho uherereye mu duce twa Ruhuha ndetse na Rubarati. Yemeje kandi ko insengero z'abanyamurenge zasahuwe n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse abasirikare n'abapolisi basanzwe bari mu gisirikare n'igipolisi bya leta batangiye gufatwa bagafungwa, ariko kandi bakanatotezwa, aho benshi muri bo bafunzwe na Wazalendo. M23 kandi yakomeje isobanura ko ishimangira ko bitewe n'iyo myitwarire kujya mu biganiro cyangwa se kubyitabira ngo bidashobora kwemerwa isaha iyo ari yo yose. Yahamagariye kandi imiryango mpuzamahanga kugira icyo ikora, abaturage bagahabwa uburenganzira bungana ndetse no gufata ingamba za ngombwa kandi z'ingenzi zigamije gushyira iherezo kuri ibyo bikorwa bya jenoside ikorerwa abanyamurenge b'abasivile mu misozi n'ibibaya bya Minembwe. Reka nkomeze kandi mu yandi makuru agezweho ngende nkubwira yuko nkubwiriye inkuru yuko munyapolitiki Moise Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko iyo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atiba amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri 2023 intambara iri mu burasirazuba bw'iki gihugu iba yarahagaze. Mu kiganiro ku muyoboro w'umunyamakuru Mario Naufo, Katumbi yasobanuye ko byari byarateganijwe ko aya matora yagombaga kumara umunsi umwe, ariko ko kugira ngo Tshisekedi yibe yamaze icyumweru cyose. Uyu munyapolitiki kandi yanenze amahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimye Tshisekedi nyuma y'aho Komisiyo y'Amatora ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko ari we watsinze aya matora ndetse agaragaza ko yashyigikiye ikinyoma nyine muri rusange. Katumbi kandi yagaragaje ko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo badakunda Tshisekedi na gato, kuko ngiyo baba bamukunda baba bemera nyine kurwanya ihuriro rya M23 aho guhunga urugamba. Yibukije ko ihuriro Alliance Fleuve Congo riyobowe na Colonel Nanga ryamaze igihe kinini ryarahagaritswe ibikorwa byazo imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kugeza ubwo Tshisekedi yagaragazaga ko ashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo azayobore manda zirenga 2. Katumbi kandi yasobanuye ko umugambi wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga ari wo watumye abarwanyi ba M23 barwana cyane, kuko badashaka ko aguma ku butegetsi kugeza ubwo bafashe imijyi itandukanye nka Goma ndetse na Bukavu. Katumbi kandi yatangaje ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukwiye kubahiriza imyanzuro y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika irimo kuganira na M23 kuko ariyo yafasha uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubona amahoro asesuye. Yatangaje ko ubwo yatangiraga kuyobora intara ya Katanga mu mwaka wa 2007 yasanze imeze nk'amande 3 y'urupfu, kuko yarimo imitwe yitwaje intwaro myinshi ndetse yicaga abaturage. Anasobanura ko yanaganiriye na buri mutwe ukwawo maze yumva ibibazo umufite abikemura byose mu mezi 6 yonyine. Katanga kandi yahoze ari intara y'umutekano muke, yagize iterambere ryihuse mu gihe yayoborwaga na Katumbi, cyane ko inafite amabuye y'agaciro menshi. Gusa nyuma y'aho uyu munyapolitiki akuwe ku buyobozi bwayo mu 2015, iterambere ryayo naryo ryakomeje gusubira inyuma umunsi ku wundi. Reka nsoreze kuri iyi nkuru kandi ivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye mu biganiro by'umuhezo mu muhezo na Generali Muhoozi Kainerugaba. Paul Kagame kuwa 4 tariki 20 nibwo yahuye n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi, ndetse banaganirira mu muhezo ibiganiro bitigeze bimenyekana bikimara kuba. Ibi byari nyuma y'uko uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yari amaze kugera mu Rwanda, aho yagiriraga uruzinduko rw'iminsi 3. N'uruzinduko General Muhoozi yasoje kuri uyu wa 6 tariki 22 Werurwe. Umunyamabanga kandi wa General Muhoozi Colonel Deo Akiki yatangaje ko mu ngingo Perezida Kagame yari n'uriya musirikare baganiriye nyine ngo byibanze ku bufatanye ndetse no guteza imbere ubwumvikane hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Reka kandi nkomeze nkubwire yuko kuri uyu wa 6 ubwo Muhoozi yagiranye ibiganiro n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda, anasura ishuri rikuru rya gisirikare ry'Inyakinama mu karere ka Musanze. Ubwo yasozaga uruzinduko rwe kandi yaherekejwe ku kibuga cy'indege n'abarimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ndetse n'umuvugizi wazo Brigadier General Ronald Rwivanga. Nshuti bakunzi bacu rero munyemereye nkire akadomo ku makuru yaragezweho muri iki gitondo muri aka kanya, bashimira uburyo twabanye, mbashishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi mu makuru nk'aya tugenda tubategurira. Hagati aho mukomeze kugira ibihe byiza.